There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Yo sob, balik lagi sama saya Agung. Ya, kita bakal nobar ya. Mobile Legends National Contest Taiwan vs Indonesia sob. Tim Indonesia sementara masih ada Just No Limit, Vin sama Kepo, Fabian sama Devon.
event ya ini ya, ada Jazz biasanya di match kedua ya, ini dia masuk di match ke-1 sama Dalen, biasanya di match kedua ini Dalen sama Jazz. Oke, kemarin kayaknya Jazz sama Kepo ada masalah apa ya, saya kurang tahu sih. Oke, udah mulai sob, kita langsung gas pak. Aduh saya lupa, sebentar. Kita perbesar lagi layarnya sob. The enemy is banning. Oke, siapa ini namanya saya lupa pak. Di band siapa namanya ya? Hellcat ya, Hellcat. Sekarang Fabian banning hero. Siapa yang di ban? Your team is Akai, banning. mantap. Tank perusak formasi. Ya ini emang tank paling bahaya ya sob ya. Kalau udah kena ultinya itu kecepit pak. Lancelot seperti biasa hero wajib banned. The enemy is Jadi banning. teman-teman kalau belajar Lance itu percuma pak. Di Epic Legend pasti ban pak. Dalen banned siapa ini? Oh, dibiarkan sepertinya. Your team Oh, is picking. Diki, oke. Tim Taiwan langsung ke pick Kagura pak. The enemy is picking. Kita lihat Jazz sama Finn pick apa. Biasanya Jazz kemarin pick apa ya, Balmond ya kemarin di match terakhir. Oh, Hayabusa dia. Finn pick apa? Oke, mantap jiwa. Pick Factor ya, nggak tahu ini di builda nanti di pick di build Factor apa tank. Your team is picking. Langsung saja pick Saber sama siapa ini? Oh, Grok di pick sama tim Taiwan. The enemy is picking. Epo sama Fabian. Oh, oke, Fabian pakai hero andalan pak. Your team is picking. Sama Epo pick Balmond, mantap ini. Dua tank ini cocok sekali pak, sama Fabian juga sip. Tinggal Dalen, pick apa? Dalen. Oh, mereka di tim Taiwan pakai tanknya, mungkin build tanknya Grok sama ini ya, Chow ya. Oh, sama Zilong dipik langsung pak sama tim Taiwan. The enemy is picking. Oh, sebentar. Oke, Dalen pick ini ya pak, apa Yushin. Mantap sih, sama-sama ini ya, bagus ya pick-pickannya ya. Oh, Dalen pakai hero kesayangan dia pak, ternyata pak tidak jadi.
Dia pakai siapa saya lupa ini namanya Pak siapa ya. Jarang sih soalnya ini. Delen bagus kalau main ini Pak. Kalau enggak biasanya Bruno juga dia. Tim Indonesia nggak ada swap ya kayaknya. Oh, tim Taiwan yang ada swapping hero ya. Oh, clean ya. Ya, Delen pakai clean, Pak. Aduh. Semoga nggak apa-apa ya sound saya ya. Ketarik Pak, habis ketarik. Semoga nggak apa-apa ya sound saya. Ketarik Pak, habis ketarik. Oke, udah mulai Pak. Udah mulai sob. Tim Taiwan ada Kagura, Zilong, Grok, Chow sama Saber. Tim Indonesia Herli, Balmond, Clean, Hilda sama Hayabusa. Udah gas Pak, gas Pak. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Deng deng. Hilda langsung maju saja Pak. Sama Clean. Clean Rockstar Pak, cleannya Pak, mantap Pak. Oh mereka juga kayaknya mau menciduk ya Pak. Tim Taiwannya juga ada di belakang mengejar Clean, tapi di tengah ada Kagura sama Herli Pak. One to one solo sama solonya. Di situ di bawah. Oh nggak kelihatan ya. Oh dibiarkan ternyata, tapi darahnya tinggal segitu Pak. Dihalau sama Balmond. Oh dihalau lagi di situ sama Balmond. Oh Harley-nya berani sekali Pak. Langsung baik kembali Pak. Oh langsung push tower sepertinya Balmond sama. Oh, di sini ada pertarungan Pak. Di bawah. Oh, lembek. Ada lembek ini tim Indo ya sebenarnya ya. Sebenarnya orang Indo lembek ini. Tapi dia pakai Taiwan ya. Oh, di Balmondnya hampir kena Pak. AY, namanya kok ini kayak banyak orang Indonya juga yang di Taiwan. AY, namanya AY Pak. Kagura sama Saber. Oh ada Chow ya di situ. Di bawah cuman ada Grok sama Saber sama Chow-nya ke bawah Pak. Oh terciduk Hayabusa. Sedikit lagi. Oh tidak, Hayabusa kena Pak. Sayang sekali Pak, Hayabusanya terciduk. Di bawah nampaknya ini ya, ada pertarungan ya. Oh kena saja. Diputer-puter sama Grok Pak, diputer-puter lagi. Hilda nggak bisa kena. Oh disikat sama Hilda. Hilda balik lagi Pak, Hilda balik lagi. Oh mereka lari. Oh ada Kagura, langsung saja Kagura. Oh kena ini Pak, kena Pak. Oh Delen kena Pak. Kagura memang ultinya sakit sekali Pak. Kaguranya sakit sekali Pak. Ini pertanda apa ini ya? Tapi masih match awal ya, belum panas ya. Wah, Zilong di situ mau menciduk itu. Loh, beneran Pak diciduk lagi.
Oh, tapi lepas. Langsung ulti saja kayaknya itu. Hayanya langsung balik base lagi. Terlalu berbahaya, Pak. Grok dihajar sama bertiga, di gangbang di situ, kena sudah. Kagura mau ke bawah tapi terlambat. Kagura akhirnya ke bawah. Oh, Just No Limit terciduk lagi. Sayang sekali. Oh, Harley mencoba ke atas. Oh, tim Indo langsung coba turtle. Ada Kagura di sana nampaknya mau ngambil. Oh, terlambat. Oh, sayang sekali tower di atas kena sob. Oh, 2 tank coba ke atas. Mau bantu si Hayanya nampaknya kesulitan ya, di geng terus ya di si atas ya. Ini Rockstar, Pak. Clean-nya Rockstar, Pak. Oh, sabar dicoba dihentikan di sana. Oh, ada tower langsung ulti. Ada Cho di sana mau ditendang kebalik, langsung saja di ulti sama Cho. Disikat langsung di situ ada Hayabusa. Oh, Hayabusa terlambat tapi diamankan saja sama Hilda. Oh, kena lagi tower Indonesia. Dicuri lagi tower Indonesia sama tim Taiwan. Oh, diputer-puter sama Grok. Oh, dikena lagi sama Hilda, Pak. Oh, bahaya sekali, kena lagi. Wah. Ini Silongnya bahaya ini, sob. Kagura bermain-main di tengah. Bahaya sekali itu, bisa diciduk itu, Pak. Kena akhirnya towernya, Pak. Ini sepertinya, Pak. Towernya kena ini. Harley nggak bisa ya. Di geng di situ. Mereka ngegeng terus, Pak. Bahaya sekali ini. Oh, lepas lagi. Mau coba ke bawah Zilong ya, Zilong ada hadapan di situ. Oh, di bawah sini ada pertarungan antar tank, Pak. Oh, langsung maju ke situ. Kaguranya kena sudah, di shutdown sama Fabian. Indonesia coba push tapi Zilong langsung lari dengan ulti, Pak, sepertinya. Tower tengah coba diajar, ada Chow di sana. Dipush terus sama tim Indonesia, tapi creepnya nggak ada, sob. Creepnya nggak ada. Diputar-putar sama Balmon. Disambil terus sama. Oh, baik sekali Harley. Terus di-attack, di-lock langsung terus towernya. Mantap. Tower tengah hancur, sob. Oh, Zilong coba langsung ulti, mau lari ke tengah, mau membantu temen-temennya. Tim Indonesia kayaknya dapat tower lagi ya, sob ya. Oh, ternyata Zilong ngambil buff ya. Ada pertarungan di sini. Ada pertarungan. Oh, kena tim Indonesia, tinggal Hilda. Hilda dicoba mau digeng. Hilda digeng, sob. Hilda digeng, tapi ada Clan. Oke. Clan mencoba membantu, sob. Langsung ditutup saja jalannya. Oh, Taiwan langsung coba di ini, sob, di Lord. Mereka langsung Lord. Oh, ada Hilda coba mau ngambil ya, tapi kena sudah, Pak. Dihadang di sana. Tim Indonesia sepertinya kewalahan juga ini sepertinya, Pak. Oh, Hilda coba langsung berani kasih itu, Pak. Mencoba mau ngambil lot. Ada Balmon. Balmon coba ulti. Sikat. Mantap sekali Balmon. Ultinya Balmon memang luar biasa kalau untuk Lord ya.
Apalagi darah tinggal segitu, Pak. Our turret has Seikat been saja. destroyed. Terlalu terburu-buru tim Taiwan. Padahal di Indonesia ada Balmond ya. Terlalu riskan ya. Delen terus farming. Agak ini ya, apa, naiknya agak berat soalnya. Ini kalau lotnya ini sebenarnya nggak berat sih. Creepnya ini loh Pak, loh gede-gede Pak ini Pak, creepnya Pak. Oh, nampaknya sia-sia ya. Ini langsung dibantai saja. Nggak ada push ya, Our nggak turret berani is nge-push under terlalu dalam Jazz kayaknya. Soalnya pergerakan mobilitas tim Taiwan juga bagus ya. Dihajar saja di tengah. Tim Indonesia sepertinya mau push di atas. Pada sembunyi di semak-semak sob. Sembunyi di semak-semak. Kayaknya Chow disergap di sana. Chow disergap di sana. Oh, lepas sepertinya. Oh, kena sudah. Oh, bahaya sekali, langsung ulti. enemy double. Dikejar terus Kagura, dikejar terus, dipepet terus Kaguranya. Kagura dipepet terus. Oh, lepas ternyata Kagura. Our turret has been destroyed. Oh, mantap sekali. Hayabusa nge-push di bawah sendirian. Split attack yang bagus dari tim Indonesia. Terus di-push saja sama Harley. Oh, tiba-tiba Hayabusa sudah di tengah. You destroyed Mantap turret. sekali Indonesia. Langsung coba push lagi di situ, tower di atas dicoba dihancurkan Your sama team Jazz No destroyed Limit. a turret. Mantap Jazz. Langsung hilang Pak towernya, tinggal 3 tower pusat di tim Taiwan. Harley terus farming Pak. Klien juga tim Indonesia coba farming terus sampai jadi Pak itemnya Pak. The umbrella is yang, the human is yang. Terus farming tim Indonesia. Ada di geng ya di tengah, sepertinya ada pertarungan. Ini Zilong coba push sendirian. Seperti yang kita tahu, cepat sekali ya kalau Zilong, kalau nge-push cepet banget Pak. Apalagi kalau dia sudah ulti, bahaya sekali Pak. Oh, kena saber. Tanknya datang terlambat, muser-muser di situ tank. Grok coba mengatasi semuanya sendirian, tapi oh, Indonesia tidak kasih ampun Pak. Mas Fabian terus nge-push. Oh, kena sudah. Ternyata beneran kata saya Pak ya, Zilongnya luar biasa. Hilda bahaya sekali, Hilda bahaya sekali. Oh, kena sudah. Hayabusa ulti tapi tidak meninggal Pak. Legendary. Enemy legendary ya. Legendarinya Mas Fabian ya. Mantap Mas Fabian. Terus disikat, ulti langsung dari saber. Oh, kayaknya ini harus mundur tim Indonesia. Oh, kena lagi. Mas Fabian nge-push lagi. Oh, memang paling sulit dipegang ya Pak, harusnya Pak. Mas Fabian coba, kayaknya sepertinya ini mau Lord. Ya, Mas Fabian sama Balmond ya ke atas ya. Harley sama Balmond langsung Lord saja. Sepertinya, oh, Hayabusa ulti di Lord. Dicoba dibantu sama klien. Klien mencoba membantu. Tim Indonesia semuanya di Lord sekarang. Enemy has slain more. Cepat sekali. Tim Korea, tim Taiwan sepertinya persiapan Pak menghadang Lord. Detik-detik menegangkan. Detik-detik menegangkan. Lord mulai jalan. Mas Fabian terus datang mencoba push di bawah.
Nah, sepertinya ada split attack di sini. Oh, mencoba minta request ya, minta backup. Mas Fabian masih di bawah. Lord sudah terlanjur ke atas itu. Mas Fabian akhirnya coba push di bawahnya. Bagus sekali, Lord dibawa ke bawah. Mencoba mengulur waktu Lordnya ya, dibawa ke bawah, dibawa muter-muter dulu, Pak. Dipush terus, di situ Hayabusa, Zilong sama Saber ada pertarungan di atas. Terus dipush sama Mas Fabian. Grok sendirian ngetank di situ, dibantu sama Kagura. Oh, Zilong kena saja diciduk di sana, di geng sudah. Oh, Grok coba bantu. Grok coba bantu. Oh, sadon akhirnya Mas Fabian. Oh, muter-muter. Iya, mantap sekali Mas Delen. Tim Indonesia masih menang untuk kill ya Pak ya. Untuk tower juga menang. Kita lihat untuk perolehan goldnya. Masih jauh ya menang Indonesia untuk perolehan goldnya. Ya tidak terlalu jauh sebenarnya, selisihnya 2000-an Pak. Oh, luar biasa Hilda push tower sendiri Mas Evo. Tinggal tower di bawah, dibayang-bayangi terus sama Hilda. Terus farming. Farming terus tim Indonesia. Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. Sedikit lagi sob. Tim Indonesia sepertinya bersembunyi di semak-semak ya, nunggu tim lawan berani maju. Oh, mereka mengejar, dikejar ya itu siapa? Hayabusa. Oh, kenapa tiba-tiba berhenti Pak? Oh, hanya sebentar ya. Oh, Grok di sana sepertinya diciduk Pak, tapi masih terlalu tebel Pak untuk darahnya Pak. Oh, ultinya lepas ternyata ya, bisa lepas ultinya ya. Oh, 7 kurang sedikit lagi ya. Lord sudah. Sepertinya tim Indonesia langsung coba Lord ya. Oh, kena Zilongnya. Ulti dari Jazz lembek balik ya sepertinya. Lord tim Indonesia. Oh, ada Cho sama Kagura mencoba mau ngambil Lord, tapi terlalu ini ya, ada ini soalnya ada siapa ini Balmon ya, susah kalau ngambilnya. Ultinya Balmon soalnya mantap Pak kalau untuk Lord. Tinggal 2, tinggal Saber sama Grok. Nunggu, masih menunggu Lord. Saber langsung ulti, terlalu berani Saber. Oh, Mas Fabian kena Pak, diciduk sama Zilong, tapi langsung dibalas sama Hayabusa. Dihajar terus sama Delen dari belakang. Oh,
sulit sekali ya pegangannya Kagura, Pak. Kagura sulit sekali dipegang. Tim Indonesia lebih mentingkan tower atas, dia habiskan dulu. Semua tower habis. Mantap sekali tim Indonesia. Menunggu Lord yang terakhir, Pak. Semua tower tim Taiwan habis, Pak. There are hundreds of monsters living in my umbrella. Damage-nya besar sekali, Pak. Damage-nya Clan sudah 1300-an sekali tembak. Kita intip-intip untuk itemnya. Itemnya clean. Wah. Ini itemnya clean ya. Ini itemnya berat-berat ini, Pak. Tim Indonesia menunggu Lord sepertinya. Tim Indonesia sepertinya mau menciduk. Ketahuan di situ, diciduk sama tim Indonesia. Hilda coba, oh nggak ada support, kembali Hilda. Sepertinya Zilong mau diciduk di situ. Zilong sepertinya mau diciduk. Zilong sepertinya mau diciduk, dikejar saja sama Hilda. Diciduk di situ, ditembak sama klien dari belakang. Oh, sepertinya lepas, Pak. Sepertinya lepas, Pak. Sepertinya lepas. Hilda lari. Ult, ya, kena sudah. Bantuannya terlambat. Oh, Kagura di lock, Kena Kagura. Sabar coba lari. Coba ulti ke Hayabusa. Oh, kena sudah. Oh, berhasil lolos Saber. Ada 2 tank ya, masih hidup ya, agak susah ya. Tadi apa itu? Kok ada tulisan Refuse Victory? Kayaknya apa? Oh, ada pesawat untuk Jazz No Limit. Pesawat ulang-aling untuk Jazz No Limit, Pak. Berapa diamond, Pak? Oh, tim Indonesia sudah siap-siap, Lord. Langsung Lord saja tim Indonesia. Ada klien di situ mencoba mengalihkan perhatian, tapi sepertinya tidak teralihkan, Pak. Grok coba langsung ke situ, mau diambil. Grok, oh, terlambat. Detik-detik akhir. Tapi namanya pro player, Pak. Semuanya masih bisa ada kemungkinan. Epic comeback masih bisa terjadi. Wah, tim Indonesia ini ya. Ayo serang saya, ayo serang saya. Keluar dari base, sepertinya seperti itu. Coba membersihkan creep terus tim Indonesia. Oke. Lord mulai datang. Lord mulai datang, diputerkan ke situ. Diputer-puterkan Lordnya. Bagus sekali tim Taiwan. Mengulur waktu Lord. Tim Indonesia serang dari bawah sepertinya. Oh, coba maju, dipush sama Hilda. Oh, Hilda kena, Pak. Hilda kena. Bahaya sekali. Hayabusa mundur. Ada ulti dari Kagura. Oh, dihantam sama Lord. Sekali pukul, Pak. Kemenangan pertama untuk Indonesia. Item Indonesia. Ya, MPV-nya ada 2, Kagura sama Harley. Kaguranya memang sulit sekali, Pak, dipegang.
Oh, untuk item-itemnya ini kalian bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat. Kita langsung back, kita tunggu ini Pak, sambil tunggu match yang kedua. Sepertinya match kedua saya nggak ngomong ya Pak ya. Biar teman-teman lihatnya enak. Saya mau makan dulu Pak. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line.
And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Your team is banning. The enemy is banning. Your team is banning. The enemy is banning. Your team is picking. The enemy is picking. Your team is picking. The enemy is picking.
Your team is picking. The enemy is picking. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! A good soldier needs both brain and gut. Fear is a weapon. Yeah. Pain means weak. Executed. You can't hide from my attacks. First blood. Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. Stars are my eyes. Executed. Full throttle. Turtle resurrecting soon. Never seen someone handsome with Executed. stars on my eyes. In Castia, ignorance is.
never goes. Executed. Hint of Executed. Hey, don't touch the hair. My weapon is your shield. Stop making those foolish requests. Never seen someone handsome with one eye? Wanna play wrist wrestling? Executed. This mech limit. Let Luke go first. War is a national event. Executed. Body must obey the mind. No hint of fear. Executed. Pain means weakness. Groot is powerful. Charge! Don't be a jelly. Executed. Want to know my age? Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Executed. Fight to Our turret has been destroyed. Hey, I'm here, big guy. Body must obey the mind. Executed. I'm the best at being handsome.
Lord resurrecting soon. You have slain an enemy. An ally has been slain. Enemy double kill. This cannot be. War is a national event. Mega kill. Wanna play wrist wrestling? Our turret has been destroyed. Time to attack. Enemy has been slain. I have special attack techniques. An enemy has been slain. Stars. Double kill. Bring on the magic feast. Have you seen any other? An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Hey, don't touch the head. An enemy has been slain. Betrayal must be paid back by blood. Body must obey the mind. The shadow will pierce you. Shadow is my best partner. You destroyed a turret. Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. Real power of the shadow. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Unstoppable! Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Pain means weakness. Killing spree.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. The enemy is banning. Your team is banning. The enemy is banning. Your team is picking. The enemy is picking. Your team is picking.
The enemy is picking. Your team is picking. The enemy is picking. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! The umbrella is yang, the human is yin. There are two kinds of people in the world. I will not fail my missions. War is not a game. Don't get in my way. Don't touch the hair. Hey, ha, ha. Don't get in my way. Let's fight, side by side.
away from beating me. Turtle resurrecting soon. Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. Affirmative. Light will one day run out on us all. Sir, what's your command? Let me harness you. You cannot bear my wrath. First blood. An ally has been slain. Let me harness you. Affirmative. Chase me. Sir, what's your command? Hey, don't touch the hair. Ally has been slain. Ignorant humans. A painless lesson. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. You have been slain. You have slain an enemy. An ally has been slain. You cannot bear my wrath. Affirmative. Your team destroyed a turret. Sir, what's your command? Ally has been slain. Affirmative. I'm the best at being handsome. Let me harness you.
My tiger has been with me many years. An ally has been slain. Chase me. Enemy killing spree. I have special attack techniques. Can't run. Your team destroyed a turret. Bring on the magic feast. Enemy has slain more. You can't hide from my Ally has been slain. Let's fight. Enemy double kill. Your team destroyed a turret. Hey, don't touch the hair. I'm the best at being handsome. You're still a long way from beating me. You can't hide from my attacks. Your team destroyed a turret. Ha! I'm the best at being handsome. Your team destroyed a turret. You're still a long way from beating me. Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. I'm the best at being... You're still a long way from beating me. Ha! You can't hide from my attacks. You're still a long way from beating me. Hey, don't touch the hair. You're still a long way from beating me. You can't hide from my attacks. I'm the best at being handsome. Lord resurrecting soon. Bring on the magic feast. Hey,
Enemy killing spree. You're still a long way from beating me. Let me harness you. Enemy has slain Lord. My tiger has been with me many years. Cannot bear my wrath. Taste me. You can't run. Your team destroyed a turret. Don't be lazy, Leo. Run! Let's fight side by side. You cannot bear my wrath. Enemy killing spree. My tiger has been with me many years. Enemy killing spree. You can't run. Don't be lazy, Leo. Run! Your team destroyed a turret. Enemy rampage. Chase me. My tiger has been with me many years.